Ki arngut kilong kemi, tang nakadaw ba pendon kam dakaktin excuse me kila sya bom chatit bat ladawa yaki ban keren bet dakaktin Marathi. Kani ka jingjia kala jia po Maharashtra. Arngut kilong kemi ka wena ki kabara yai khunlung hakti jongka kila sya bom chatit akas ngi baar haka pratari uyeyong. Kani ka jingjia kala jia po Dom Bibli district namar balakno ba pendon kam dakaktin excuse me haka jaka ban keren dakaktin Marathi. Kani ka video jongka te ka jingjia kala suffering statement ta haka rencan social media. Ki pulit kila yathu badang penlong ya ka jing kit kebaningkong ya kate ke jingjia ka bala jia ka porman step ha ka bakite kilong kemi arngut ki bala syong ha ka arsyaka kidang rung syapo jong ka jaka ka housing society ka badai ka jakasa ka jongki la ya thu bakite ki kentai ki basyong da kaskota ka wena ki kala ong excuse me ya wena samla bala khanglat bandrung ya ki syaka jakasa ka jongki la kena bau teu samla la dawa ban keren ya ki da ka ketin Marathi uni samla bala khanglat bandrung syapo ka jakasa ka jongki ude ubasa siki benta ba syapo jong kate ka jing kila ya thur ka ijahar ka bala mudoi hathanat pulit jongka Vishnu Nagar sauni sangut ki kentai bat arngut ki khna samla sendrang napo ka kamera kila yami ban yalum yalang ban don keti ban syok ya keti ki arngut ki kentai lakena ru baki don kita kenong petkai ki bom don kata kamen sim sungukhia kham tam yau khulung ubadang nyau banai ka jinglek jong unong sya keno kala long ka baklem nong rim la ong dakinong ujor usenior inspektor jongka thanat Vishnu Nagar ulaya thu bakani ke jing tokit kandang ya chakman. हमने भी पुलिस चौकी में कंप्लेन दिया है और 9:32 का टाइम था। हम अपने बिल्डिंग की तरफ बिल्डिंग के पास पहुंचे थे, तो बिल्डिंग के एग्जिट नीचे है और वहाँ एक आदमी खड़ा था। उसको बोला एक्सक्यूज मी बोलते बराबर वो पलटी होके गाड़ी के पीछे में बैठी थी, छोटा सा बच्चा लेके 9 महीने का, और मेरे आगे दीदी एक गाड़ी चलाती गीता चौहान। उसका चेहरा उसने नोच लिया और बोला मराठी मत ही बोल। दीदी बोली मराठी में नहीं बोली। उसने मेरा गाड़ी पे मैं बोली पुलिस चौकी फोन लगा दी। उसने मेरा गाड़ी पे ही हाथ मोड़ दिया। हाथ मोड़ दिया उतने में हम नीचे उतरे तो उसके परिवार वाले ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, तो वो लोग सब हम लोग को मारने आ गए। और फिर हम लोग 2 ही लोग थे, हमने भी कोशिश किया, प्रयत्न किया, और उन लोगों ने हमको मारा, बहुत मारा। हमने उसका रिकॉर्डिंग भी हमने डाला है, पुलिस में शिकायत किया। उसमें 4-5 महिला थे और 3 जेंट्स थे।